Kasang hinyot rap integrated territorial organization hitu kalap khi biang hai bari bakaman jong ka public hearing ka belalong hawa ye jer khat phatrik mentau benai ha ka bari bakajeng tumu jong ka sarkar ban a jeng bit ya ka mekatap semen masna ya ka karkhana dibulat ha ka te ka jaka menta kasngi ka seng kalaktur sepo office rekam jong ka mekla state pollution control board ha ka baki ngelam jong ka seng kalaktur sekate ka office ban dawa badi ban pelong biang ya ka ne ka public hearing nak kebaang bakaba kebalang khat phatrik kalong kebal silyang hakaba amsim lai lai di kipajma khamtam kita bersya ban ajeng bud hakabede bakate ke public hearing ne shop kendong chapo lawan no di kipre ke magistrate ke balakhang lenti yaki Itu kayang. When we expect the police, they are not there. When we don't expect, they are there. Ini ujur yang besna pandal government for pushing rumah bisnis saya apa itu namanya? Kok, let us sit there. Call you, talk to you, give me suggestion. Call the police. Can I have a meeting? You call me to the secretary. Kiba dudukti itu kepada nomor atau kapan penjadi ini nomor pe harusnya sih beninwan siapa itu abang yang ikut tu ini keren customer oke will match mau tinggal ada bang itu yang tanya yang pengen dan yang pak violence setong ini hai nomor bapimsha in lek hapo MSB bandawai ko hak nomor badega nek kurang state pollution control to bapnyaแต่ obviously งินหับตะไว้ที่ลิขิตนะก็จึงทันนี้อ่ะผมพาได้งี้ก็ลายสมการเรื่องประสมกับราชการบ้านมีkata iki benle ya keren tangkat tanggut ni ndri para jungi mo habang iwan hay yen jompi iwan da burom makar ngin song itu ikena itu te kiba di rung sopo ti menakan ni por ba ki su ki kidan hapo ya ndri haba ka jang ni parado prasna haba ni herste ni samiat ya ko bandi runya ha bandi te mineral water kan no kata te kai bangi de man pusno dan re haga tu kesni bangi expect ya district administration ke de ban mi to lala ka jong district kim dan wadna kal yang jong ka MSPSB untuk kesni kila de ban bu brewan kila iman ki public hearing kila dan swa de ki police temen kan ni ka bang tigang sebut de bangi masuk kesni ya ndar mano ban niแต่นักเรียนวันนี้ตั้งแต่นี้คุมบาไปอยู่ที่คนอ่อนผู้ชายบนช่องหาดูคอมเพลน์บัดกำลัง restriction นี่อะไรอย่างเนาะลาดังอีวันดังพร้อมกับคนyangช่องนั้นตัวกินน้ำกินตลาดเด็กเด็กเรียนประกันMSPSB dan sedih kata itu Long ini pura warga liang kata. Ngam lah ono ikui kan hon man ya itu la dangi long aggressive we do announce bang ngin wan pun mat ngin long kota ngilong free straight forward beta tet abo undi padu bad nong we tingi la pra mangi mata abo ni stok jen katle madong banyale ni tengla ko bana gen ba la sangin hat ala ni ngin ndre habang ngong ngin le bangin pusno ya ke bangin la thang la ba balai akai kata sano ja ka kita dukot jong kata ka buat kepada hak pandan untuk sing pengidon leki evidence ni to let's say pinong na ringan le kiar hinga sakhi rek man na jong anap taka daw palong untuk sing padi kuwi kan hon kala la ndri to subuh pi panjin pengimdan mun to sing ka ek banja To kita jin pati. Ban baru ingin sya compound. am yo compound ngin rom Long ban ya keren badi secretary ni. So izin lupa kita kami kata ya nangita sangot badi be don ni representative jong women indigenous ngin so kadlangan ben lawan de long ring kawai long patong kalau ini metro long calm peaceful long talong kan concern gitu long siya kani ke isu long siya keren kani ke isu kamde re jika ru handai kami mariang ke dai ke jongki ni kejong ni bro ha te menta lada kilong against ni
long oppose not oppose bro Arlian kemut nyimdehi kan interest no Just ask how many. amban ya keren tak tan rumot tandre ga bangin rum pengen rong besopo ni song bento ni song bejai tandal ada kini kata ini no We'll call them please. Will we allow them to peaceful? Peaceful they love. On recommendation they don't feel. Orang bak tu masih ngim dan program dah. Waktu pelong nak show show. Makan blok nak makan hidup. Bilang kumiru kidan sa. Bro. Will be peaceful. na tu besi ga bisa bila i